Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Mizgiller ağa, gün yakka taba, yana doğan yaz kile dünyaga, anım pühtəligi, nazlı gözlerine, bu bəxtime ışanmayım xama. Bar cihandağı yaktı yıldızlarını sima bile gider emme ağlarının katlayın yaktıları tinleşelmesine minem şehir koyaşı.
Xeyirli kеш, исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Хайырлы кеш, җыр сөюче дуслар. Сезне үзебезнең җыр бәйрәмендә сәламлыйбыз. Бүгенге концерт программабызда иҗатыбыз юлындагы иң яратып башкарган җырларны сезгә тәкъдим итәчәкбез. Һәм инде алар сезнең күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Әйе, ышанабыз. Бүгенге концертыбызга җырның, моңның, асылын, бөеклеген аңлый торган тамашачылар килде. Һәм менә Эльза, ышанасыңмы? Шундый җылы тамашачыны күргәчтән соң тагы да рухланып җырлыйсы, иҗат итәсе һәм янып яшисе килә башлады. Әйе, мин сиңа ышанам. Kim oylagan ayrılgaç yalkın kabınır diye yaman solar bu küngel üzülüp sağınır diye.
Яңгырап үтті ул гомерләр, син сазыңа уйнадың. Яңгырап үтті ул гомерләр, син сазыңа уйнадың. Сазда Руслан Сафин. Бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт, бик зур рәхмәт дуслар. Рәхмәт. Хәзер башкарачак җырыбызның бүген премьерасы. Мин бик нык дулкынланам, чөнки бу җыр минем өчен махсус язылган. Һәм инде җырларның авторлары бүген залда безнең белән ул Ренат абый Харис, һәм Ренат абый Харис сүзләр авторы, һәм инде Артур минем өчен махсус музыкасын язды, музыканы иҗат итте. Рәхим итеп тыңлагыз, кауышу җылысы. Kişirmegen, keşi yoktur
Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Ринат абый. Рәхмәт. Рәхмәт. Авторна, композиторна. Артур, рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Бу Артурга Ладно, рәхмәт. Шешек аткыш балан, күмелгеш гөлгән ялан. Ак шешек аткыш балан, күмелгеш гөлгән ялан. Яш йөрәк яш тибә искән җилләр миңа, сөйгәнем килә дисә. Яш йөрәк яш тибә искән җилләр миңа, сөйгәнем килә дисә. Бик зур рәхмәт сезгә. Спасибо большое, огромное. Рәхмәт. Быел безнең иҗатыбызда яңа сулыш ачылды. Безнең җыр проекты безне гаҗәеп талантлы яшь композитор Миләүшә Хәйруллина һәм шагыйрә Гөлүсә Батталова белән таныштырды. Һәм инде дөньяга өр-яңа үзенчәлекле җырлар туды. Шуларның берсен бүген сезгә тәкъдим итәсем килә. Рояль артында җырның авторы Миләүшә Хәйруллина. Синсез яшәргә. Мин сине
бәхетің булалма, қарырап юғалар әзләрің, кеп бас юлында қайталас әрәмгә түгілген хисләрің. Мин синең дөньяга табынмам, синең бәхетең буламам, синең шәүләңә әйләнмәм, синең җиһанда яшәмәм, синең дөньяга табынмам, синең бәхетең буламам, синең шәүләңә әйләнмәм, синсез яшәргә Синең җиһанда яшәмәм, эзләрсең ялгызың таңнарда, кан тамган ярамны әрнетеп, омтылма җанымны аңларга. Мин синең дөньяга табынмам, газизрәк, якынрак үз күгем, хушлашып мәңгегә, күп ныкта күз яшьсез таңгына үкседем. Мин синең дөньяга табынмам, синең бәхетең буламам, синең шәүләңә әйләнмәм, синең җиһанда яшәмәм, синең дөньяга табынмам, синең бәхетең буламам, синең шәүләңә әйләнмәм, синсез яшәргә Мин синең шәүләңә әйләнмәм, синең дөньяга табынмам, синең җиһанда яшәмәм, җиһанда яшәмәм, синең бәхетең буламам, синең дөньяга табынмам, синең җиһанда яшәмәм, синсез яшәргә өйрәнмәм.
қайтты ғазиз туған жерім, сағындырды шешме бойларым. Айырылып өмір кешірсем де, айрылмады сенен ойларым. Сиңа қайттым ғазиз туған жерім, қырларыңа көгілім желкінді. Нұрға шомған жәйгі өзенлерім, бигрәк емлі, бигрәк сүйкімлі. Nurga şomgan ceygi üzerlerim, migrek yemli, migrek sükümle. Sina kayttı, aziz tuğan jirem, sindegine könglimde ovası, ömürüme yaktı devam üstü. Tuğaylarının rahat havası, sina kayttım güzel tuğan jirem, ineçlerim buyla bozarga, canға yakın olgun sularının avazına kuşulup jırlarga. Sina kayttı aziz tuğan jirem, şınға açtı izge kıyalım. Şu jirlerde yaşasam da sinden, ayrılmaz ömür yollarım. Sina kayttım aziz tuğan jirem, kırlarına köngülüm jelkendi. Nurga şomgan ceygi üzerlerim, migrek yemli, migrek sükümlü. Sina kayttım aziz tuğan jirem, kırlarına köngülüm jelkendi. Nurga şomgan ceygi üzerlerim, migrek yemli, migrek sükümlü. Nurga şomgan ceygi üzerlerim, migrek yemli, migrek sükümlü. Migrek yemli, migrek sükümlü. Migrek yemli, migrek sükümlü. Зур рахмат, құрметті тамашашылар. Әлгі жырның күй авторы халқыбызның көңіліне кіріп орнашқан, yüzлеген жыр ижад еткен шәхіс, композитор, Татарстанның атқазанған сәнғат ішлеклісі, баяншы, әйінде ең мөһиме менің абыйым Илгиз Закиров. Илгиз абай біздің білен бүгін залда. Зор рахмат, Илгиз абай, балқышлар сенің үшін. Зор рахмат, Илгиз абай, шындай матур жырларың үшін. Мен енді Илгиз абайның жырларын кішкенеден тыңлап, жырлап өстім. Шүкір, бүгін күнде де Илгиз абай көбік талантларының девамшылары бар. Сәхнеге шақырасым келе. Менің достым, баянист, виртуоз Айдар Валиев.
canım bägrim özün körgändey bolan Diýgen kimin körsem de canım bägrim özün körgändey bolan İşek aldında yüreğimin qarlar yağsa körimin çol qarlar yağsa körimin Sinden başqa yemdə bolmay canım bägrim yaman sulak körimin Sinden başqa yemdə bolmay canım bägrim yaman sulak körimin Biber şana qarlar yana bu yüreğimin yana şol bu yüreğimin yana bu yüreğimin yana canım bägrim diýgenim ýatda qala bu yüreğim bilip yana canım bägrim diýgenim ýatda qala Canım bägrim özün körgändey bolar Diýgen kimin körsem de canım bägrim özün körgändey bolar Özün körgändey bolar Özün körgändey bolar Haydar Valiyev Zor rahmat dostlar. Görəsiz, bik de köp hazırki yaş talantlı ijatçılar hazır sizni ýoňa jyrlar bilen, ýoňa ijatçylar bilen, ýoňa şagirler bilen tanıştırıp gidäsim kile. Şükür olar bugün günde bik de köp hem bik de talantlı hem bu bik de süýündire indi tatar şiiriýatynyň kileşegi, büyük tatar şiiriýatynyň kileşegi bar diýen söz. Hamalar köpçilik, köpüsi bugün zalda. Indi köpden tugil, tatar şiiriýatynyň iň güçlü şagirlerinden birisi, yaş şagirlerinden birisi Ruzel Muhammadçin bilen birge ijad ete başladyk. Hem Ruzel bugün bizim bilen şolay. Hem ortak jyňyntyk äzirlebis. Bu nerse degen söz indi jyrlar ýazabys. Hem bu bir albom indi äzirlene. Мен şo jyňyntykdan sizge bir kızykly jyr taqdim etesim kile. Aspirin. Salkın tiýderde mi ýatdan ýetkerip Başı belen laş süýüne tükkerip Hemsin yanımdan uzganda şağında Minnikdir haman özümni kızganam Anlamışsın mı? Hemmesi bir gansat Eğer süýden aspirin tapmasak Benim yüreğim dürlebrek yanaşar Hem bol ağırım gerek bulaşar Anlamışsın mı? Hemmesi bir gansat Eğer süýden aspirin tapmasak Benim yüreğim dürlebrek yanaşar Hem bol ağırım gerek bulaşar Salkın idinsin min sine öpkende Salkın suluşı adaşta öpkende Hisler yeri mut bulup doyuldu
yürekке yığıldım. Anlamıysan mı? Kammazsa bir gansat. Eğer sütten aspirin tutmasa benim yüreğim dürlebrek yanaşar. Hem bu ağırım en gerek bulaşar. Anlamıysan mı? Kammazsa bir gansat. Eğer sütten aspirin tutmasa benim yüreğim dürlebrek yanaşar. Hem bu ağırım en gerek bulaşar. Anlaşılmış ol lezzetli bu gazap. Eğer beş dizrek aspirin tapmazsak yürek şiirine günüge bulaşar. Hem bu ağırım en gerek bulaşar. Yürek şiirine günüge bulaşar. Hem bu ağırım en gerek bulaşar. Yürek şiirine günüge bulaşar. Hem bu ağırım en gerek bulaşar. Yürek şiirine günüge bulaşar. Hem bu ağırım en gerek bulaşar. Zo'r rahmat, mana shunday qiziqli she'r. Undalar tag'ida ko'proq bo'lar. Zo'r rahmat. Hurmatli do'stlar, bugungi konsertimizning muzikal yetakchisi bilan tanishtiramiz sizni hozir. Kompozitor, aranjirovщик, bizning oilamiz do'sti, ijoddosh do'stim, dirijor İlyas Kamal. Uzun da shalom. Bugungi kunda İlyas Tatar professional muzika san'atin yuqori nuqtada tutuvchi shaxs. Endi bu bizning buyuk kompozitorlarimizning traditsiyalarini davom etadi. Bugungi kunda do'stim senga zo'r rahmat ijoding uchun. Ham İlyasning hozir bir ur-yangi shirin sizga bag'ishlaymiz. Sizga taqdim etamiz. Bu she'rning so'zlari avtori Renat Haris. Bu she'r turida bilmay. Uning yozilganini da bilmay. Shuning uchun uning uchun bu zo'r surpriz bo'lacak. Suyib tuymagan yurak. Senin tolu bəxtin var, halkısın koyar olur, emin yaptı yazmışımda, kız kolum mumlu bulur, nigamine Sina dağın girer, nesin iş barbaylar, suyup koymadan yürek. Yaşını canımı suğum öter, lakin berkemdemim argar, sızlanmaz minnem biter, nigamine gazaplıysa
Сиңа тағын кирәк, беләсең ич бармайлыгын, сөйеп туймаган йөрәк. Кларнетта Дамир Батталов. İlyas Kamal. Зур рахмат. Ринат абай, Ринат Харис. Зур рахмат. Зур рахмат. Кем идек? Кем булдык? Йылларның шатында, гомернең атында. Кемнәргә ни язган? Күкләрнең катында. Кем идек, кем булдык, йылларның шатында, гомернең атында. Кемнәргә ни язган? Күкләрнең катында, тәкъдирләр якында. Без дусмы, дошманмы бу якты дөньяда? Яшәүне тойганда, кайсы юл, кайсы укма юнәлгән кыйблага, кайсы юл юлыгар кыяга. Эй, зинһар йөрәгә ишәгә, ашыкма мәңгегә бикләмә, бу җирдә хәләләм йөземдә, гөнаһсыз фәрештә битләгә. Эй, зинһар кем идең, кем булдың язмышның шатында? Кем идең, хак бәя күк катында. Кем идек, кем булдык, кемнәрне югалттык
жанарына yılattı takdiri şuldur deyip көңіліне yuatты Yakşığa yuradı Vaklandık, şaşıldık, yarattık imiştir Muhabbet diyiştir Son sulu şalğanşı vəqdələr diyiştir Bu bizning ölüştür Ey tinxar yüreğin işığı Aşık mı məngüge biklimi Bu jirdə hər ədəm yüzündə Günahsız fəriştə bitliyi Ey tinxar kemiydin Ben buldum yazmışdım şatında Filiz Kahirov, Artur İslamov Milevşa Xayrullina, kompozitorimiz. Gülüse Battalova Gülse Battalova buldu. Size rahmet, Filiz Rahimit. Xayrli kech. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshachilar, muhtaram millatdoshlar. Bizga qadrli bo'lgan jir ming sevuvchi do'stlarimiz. Bugun bayram, bugun do'stlarimning Artur bilan Elzaning tavgi konsertlari bayram qotish imtihon deb aytar edim. Chunki ular bugun Qozon tomoshaçısı qarşında, ya'ni sizning qarshingizda o'zlarining birinchi konsertlarini, birinchi imtihonlarini topshiradilar. Ham shu minutlarga teklim ular o'ngishligina topshirib keladi deb aytar edim, ham ozog'ina xatli o'ngishligina topshirsinlar edi degan tilakda qolam. Bek zo'r rahmat sizga. Artur bilan Elzi bilan biz endi ijoddosh do'stlar, oila do'stlari, saboqdoshlar Najib Jixanov ismidagi Qozon davlat konservatoriyasida birga o'qidik, birga tamomladik. Turli operalarda, turli zo'r konsertlarda birga jirladik, ham jirlab kelamiz. Allohga shukr deb aytam. Men bek shod bugun mana bizning ko'pdangi xiyolimiz Artur bilan birgalab bir duet boshqarga degan tilak bor edi, xiyol bor edi. Ham shu xiyol mana shu Abdulla To'qay ismidagi filharmonik konsertlar zalida, sahnasida yong'iradi. Ham siz uning birinchi shohidlari. Jırның авторларына бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Гөлүсә Батталова һәм Миләүшә Хәйруллина шушындый җыр иҗат иткәннәр өчен безгә бик зур рәхмәт. Алдагы җыр инде бүләк булып яңгырасын. Бу җырны мин сезнең белән бергәләп башкарасым килә. Ул җыр безнең бәгыребездә, күңелебездә, йөрәгебездә. Ул җыр безнең бөек җырчыбыз, дахи җырчыбыз Илһам ага Шакиров репертуарыннан. Җиз кыңгырау моңнары.
Урап барлар күлмә кышның озын юллары. Шың итті жил тозығытта жиспің ғырау мұңнары. Жиспің ғырау көміш мұңынар ұйлата сенің қақта. Сенің қақтағы ұйларым яшілікке алып қайта. Жиспің ғырау көміш мұңынар ұйлата сенің қақта. Сенің қақтағы ұйларым яшілікке алып қайта. Шың итті жил тозығытта жиспің ғырау мұңнары. Бая алып бара екен қышның ұзын юллары. Жиспің ғырау мұңнарында өткеннің дауышлары. Ұшырашулар, қауышулар, айрылу сағышлары. Жиспің ғырау мұңнарында өткеннің дауышлары. Ұшырашулар, қауышулар, айрылу сағышлары. Өткеннің дауышлары. Барлар күмә қышның ұзын юллары. Шың итті жил тозығытта жиспің ғырау мұңнары. Жиспің ғырау дағып қына, отларды шабып қына. Келер едім яштігімнен тек сені алып қына. Жиспің ғырау дағып қына, отларды шабып қына. Тек сізді алып қына батларда шабып қына. Terazilerden bağan şunday aziz yakınsın kola. Duyar duymaz
Rahmat. Zo'r rahmat do'stlar, zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Zo'r rahmat do'stlar. Bu jurning avtorlari. Bizning avtorlari bizni bilan bugun bizda qonaqda. Bundan Rayl ortida kuy avtori bizning do'stimiz. Elmir. Tataristonimizning g'ururligi Elmir Nizamov. She'r avtori Rizida Gubayeva bizning bilan bugun. Rizida bugun bizning bilan zalda. Rahmat. Elmir, zo'r rahmat senga. Kelajakda da shulay birga motor etib ijod etirga yozsin. Zo'r rahmat.
primavera. Viene a noi dal cielo infinito amor, a misteriosa delizia il cor. Sempre libera, un bacio mio dolce amor, sempre libera, mia vita un sogno d'or, come un sogno gentile di pace ed amor, la storia mia è sempre Sempre libera, libera, sempre libera, libera, sempre libera, libera, sempre libera, libera. sempre libera, un bacio mio dolce amor, sempre libera, mia vita un sogno d'or, come un sogno gentile di pace ed amor, la storia Rahmat. Big zo'r rahmat sizga. Big zo'r rahmat. G'afur itiga sendan Zo'r rahmat. shashaklarni idanga qo'yamiz. Zo'r rahmat. Qadrli do'stlar, biz o'zimizni bilasizmi, universal jırchilar deb sanaymiz, chunki biz turli janrlarda ijod etamiz, turlidan turli muzika bilan qiziqsinamiz, turli stillarda jırlaymiz. Endi zo'r rahmat. Chet ellarda yish turib, chet ellarda yish bu to'g'ri kela bularga. Ham endi o'zimizning kuchdan buldirilgancha biz totar jirin, totar mo'ng'in chet ellarda ko'rsatirga tirishamiz. Ham aytirga kerak, ular bitta yaratib, shunday jillik bilan qabul etadilar, chunki bizning o buyuk totar tili birinchi ham, buyuk totar muzikasi. Shuning uchun endi o'zimizni da shu bir til bilangina jillarga deb cheklagan biz yo'q, bir qachonda cheklamaymiz. Shunga hozir boshqarashaq jıribız butun dunyo bo'ylab o'z tinglovchilarini topgan, millionlagan yuraklarni qo'zg'atgan jir. Shuning uchun bu jirning energetikasini sezish uchun hozir boribizda telefonlarni olamiz. Fanariklarni qo'shamiz. Birgalab. Va. Vot, Qo'yasiz. Ayda birgalab. Mana. Birga boshqaramiz bu jirni. Aydagiz. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. But I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. But
mia donna, la forza dell'onda del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è possibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io per non resistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nella oscurità, stretti forte poi a piedi di noi, dentro la nostra musica io ho guardato ridere e sussurrando dentro tu stasera per Che tu stasera sei perfetta per Zo'r rahmat, afarin. Rahmat. Barig'iz qadar zo'r rahmat. Bizning oilamiz sahnada. Benim eniyim, benim Eniyim. kızımız. Bizning ikki obiyimiz, qizi. Bizning oilamiz. Uch tug'an, Ildo'z abiy, Ilgiz Zakirov, Luiza Islomova. Eniyim menim. Hürmetli tamaşaçılar, barıгызга да biz sizge bik zor rahmetlibиz. Bizning balalarыбызның шулай матур сәнгатен зурлап хөрмәтләр килгәнегез өчен барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Киләсе һәр вакыт шулай очрашып, аларның җыр бәйрәмнәрендә катнашып яшәргә язсын әле. Рәхмәт сезгә балалар, уңышлар насыйп булсын барыгызга да. Рәхмәт оркестрга, Ильяс Камал, сезгә зур рәхмәт. Zo'r rahmat. Rahmet. Мәңге кыргызларын азатып торгандай, син моңсу күзеңдә тулганай. Мәңге кыргызларын озатып торгандай, син моңсу күзеңдә тулганай. Күзләрне күзләмә, айларга карама, моңлап күз нурыңда Күзләрне күзләмә,
Жалғызырақ шақ бармы мұңайма шул қадар Айғырма күніңе Бұтырмыш ялқынлы үйірме Мамайма шул қадар Айдырма күйінме Бұтырмыш ялқынлы үйірме Арада биік тау жеталмыр мен сыйға Көңілдер маңлана юрсына Арада биік тау жеталмыр мен сыйға Маңлана Yumuşakla civalı bizlerimiz Naz olur civalı Yumuşakla civalı Артур Исламов Эльза Зери Рахмат Театр Набулаки оркестра Дирижер Ильяс Камал Зур рахмет, дуслар. Зур рахмет. Bizne yollar Qozonda шушы güzel şəhərdə очраштырды. Biz Qozonda Артур белән укыдык. Qozonda тормыш һәм иҗат юлыбыз башланды. Чит илләрдә йөргәндә дә ни кадәр матур җирләр күрсәк тә, әмма барсы да берсе дә Казанга җитми. Һәр чак шулай сагынып, яратып, һәм инде бик тә теләп кайтабыз кадерле Казаныбызга. Сиңа булган хөрмәтебез, инде яратуыбыз һәм рәхмәтебез шушы җирдә. Казан!
sensin günümüzde hem bakısın tüngü kırgımızda ölgürükler kaderlerge yazılmasın bizden takdirlerge yazılmasın takdirlerge Yüreğin yaktıları, yüreğin yaşıları, diksin ağazan. Ağazan, bakıtlara migrek aslan, yaşayan dersinde kalsan. Dünya duran ateşlerden, yoktu uylu köşelerden, ağazan. Öz bazanı, öz dığası hanım, öz azanı Siha ilken öz yolları Yaşa kazan kavla uç yolları Yaşa kazan uç yolları Yüreğin yaktıları, yüreğin yaşıları, diksin ağazan. Ağazan, bakıtlara migrek aslan, yaşayan dersinde bastan. Dünya duran ateşlerden, yoktu uylu köşelerden, bazan. Şapkatın bütün cihan Dünya duran ateşlerden Yoktu uylu köşelerden Bazan ateşlerden yoktu uylu köşelerden Fazla bazan yok ne bazan Bakıtlara migrek aslan Fazla bazan yok ne bazan Bakıtlara migrek aslan Görşemden sönmüden şifan Yapmışlardı beyler bazan Yaşar bazan 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 Kadirli dostlar, bir sonuçta deb atalgan Şikşar bayramımız tagı da mühim günge, izge jumga gününe to'g'ri keldi. Shuning uchun jumga kishi muborak bo'lsin. Albatta endi birgalab jırlaymiz. Jırlaymizmi? Jırlaymiz jumga! Yarın baylarda, sandığa şevek sayla silgen yarın baylarda.
bilmi, ayrılık sarışları. Kim ayrılmış onlar bilmi, ayrılık sarışları. Basıp sayrat alırsın, sasan dolaşlar. Basıp sayrat alırsın, sasan dolaşlar. Bunun işte dalyan garba günlerin adırdı. Bunun işte dalyan garba günlerin adırdı. Simbol bağlaş gün elimde günler yuvadırdı. Simbol bağlaş gün elimde günler yuvadırdı. Garbunun ne tatlı uyna unler gelir gendere. Garbunun ne tatlı uyna unler gelir gendere. Buntasın yuvul gendere, güller gelir gendere. Buntasın yuvul gendere, güller gelir gendere. Dostlar, bugün bizim bilen burada tiyatr Nabulaki orkestra. Sangat yetakchisi Dmitriy Cherkov. Barabanlarda Yegor Filipov. Bas gitara Igor Zavadskiy. Gitara Влад Молчанов. Фортепиано Марина Туманова. Dirijon İlyas Kamal. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.